Buskang Ponjet Chong Marina Tino, Koktama Kasai Feka, Dofani TV Mangpliwo, Telimora are the blog by Kobja, Tilipramota Korokshini candidate nomination by Yafal Lainani Mangpli, Poshim Hawaii Bari, Te, Ponjet Somadiwo. Te o Ponjet Chong Marina, Te Zekifano Pass Kaina Nehane, Te Temahin Sai Kanaraka, Nightongi Joykare, Dofani TV Mangpliwo. Hambai sini media no, sini dalam berapa sini ponset nirbatan nibagai nomination submit kemana sini dalam berapa hoite seng 7 জন প্রার্থী nomination rileka Poshim Hawaii Bari te kaisa ponset somitiwo kaisa korokta member seng amo haike seng nomination submit khaijak ora tongo puila Hawaii Bari di Sondamali Deborma constituency number 1 ke 2 number tongo Sima Rani Deborma Poshim Telamura 3 number tongo Sumitra Deborma Poshim Telamura 1 number seat ke 4 number tongo Provin Deborma Hawaii Bari ni Budut Sri Koloidas OSC seat 6 number Sima Deborma Poshim Telamura Ponjet Committee Ekdom Rumah Protection Rika Te Borun Deborma Hawaii Bari 3 number seat ni Omohaike Jeng Jotoi Hajora Te Duita Bormasa Te Sakmagat 9 জন প্রার্থী जों जेफ्रामो हयते लायका जों थाखायाव जों फाइनाल पन्चायत बुद्धिनि मेम्बार जतन बिखौ पास खायनाय हामबाय